We back again with another hot episode of Baby Mama Drama right here on Nation TV. It's your host Reggie Bafetu. Vandag Palelwe futhi my sister usis Elna ukhala ngeout yakhe bafethu. Angazi ukuthi kahle kahle story samba kanjani kodwa ngifuna ukuya kuye before ngimoshe isikhathi ngizwe ukuthi my sister yini lento emkhalisayo. Before ngivaya, don't forget to like, share and subscribe on the channel. Thank you yabo. But hello sis Elna, okay? Thank you guys. Kishab sis Elna. Ke Reggie from Nation TV. Urngoletse email ya ga re thotse that's why really babana. So before ke tlo senya nako ke no batla gore o mpotse gore entle go iralang ke eng ntwe e yo hlupang. Okay, I was dating this guy Oba. Okay. So we dated for such a long time. Okay, I understand that it was a good relationship. Okay, nale that guy rabandi ngwana. Okay. Everything was nice, we were cruising so nicely. Okay. Chiki mutasa supporting ngwana and then nagitswa Limpopo. Ke mo phone Limpopo ko kae? Malamlela. Oh, okay. I never venda makati. Yeah. Okay. So ke mphonela ke mtholi ke msendela di text in everything ha ke motholi. Motho wa ghost and ke na le ngwana a ke tsebe hore ngwana ke tla msupporta ka eng because motho ha ke mphonela ke mtholi. That's why ke ngoletse lona re le khona o nthusa. Oh, re khona go thusa. Okay, before ke tlo ya gole ke batlo tseba gore ngwana ha ba teng yena wa itse gore gona le ngwana a tshwentseng a mo support. Wa tseba gore hona le ngwana tshwentseng a mo supporta but yena jwale o ntloletse le ngwana ona ke tse jwang ka ngwana. Oh, before yena mara na supporta ngwana. Hore jwale o change eng ha ke tsebe. Ke botsa nna. Mara yena o na le motho mongwe like a phelang le yena o ha ke sure because motho wa ghost ha ke tsebe wa tsalang. O tsebe re tsalang ne. Okay, uzamile dilo tsa bo ma maintenance ntontoni everything yampalla. Motho ha ba phonela ba mtholi. Abamtholi. I maybe change the number but then since nna ke le teng ai. Na ke a botsa gore ha ke le teng dilo di tlo va sharp. Antshwa. Re riska senya nako no sa batlo bule because ngwana like o tlhoka ntho tse ngata bophelong wabo and akno khona ke le one akno khona ke le single parent wabo that's why ke batla thuso yena le teng wa nna ke tlamela go sebetsa ngwana ke le one na vele tshwentse ya beteng for ditaba tsa gae monno mo tshwentse a mele taba ya gae so e riska senya nako re ko yena go sana le nako baba tanko. My sister konje so udula ka kimo next door. Next door. Oh hey na ke rata tsamaya wa itse ke sheshe ke khathala ke mo fel udula ka monja yeo udula ka my sister okay re ska tsoma ka ke na ne before ke na ke batlo tsiba gore o ready o shosho o ready ke batla o tsiba gore atlang ko etsalang ka mo yes. My sister nna tsa o kena metseng ya batho ke a ditshaba patene since o re ngwaletse ke tla cina le wena go pocine ha re kena kwa ha ke re cina ke re ulwana ha ke no lwana skalana please ha ke no lwana ke batla o tseba gore entle ke o ko skalwana ne ha ke no lwana ha re kena ka kwa re bolela ntse re itletseng ba re fetole ha ba re if ba sa re solution e re go thatsang nna ke tla le solution gore na le thu le dila jwa gore ngwana a be grand akere re kena a re kena okay a ona nja ayo o tsene neng o tlang ha bo ma 3 months back tla ke ra ona le nja wa tsmara re ke okay mnyako ha tla ba ha re pila fita pele my sister ke batle ba tsome ka nna ha bona thama ka wena okay come no ke Reggie
Wena Sifebe. ke mnatona o ka re fa 2 minutes ke tlile le my sister. Ke mang Sifebe se se buang ka mo? Ke tlile le my sister o gona le ntho a llang ka yona wa ntshwa ya e re ke tla mo ka nako Ke mang motho a buang ka mo? hello my sister okay my sister What's the supporting one? Ah, what's the jang? Hey, thula wena le ulisi. Okay, manyana, enkopa le menyana he, guys. Go tsele ka montle arfa eng ro ifetsa ka montle ge arfa ro ifetsa ka montle Bon, let's amali Sifebe. Jo. re tletse wena O tsala ngari camera ke eng? re tlile regarding my sister my sister ke baby mama Ke mang? Tlhalosetse no ke mang? Tlo tlhalosetsa manyana. Yena o kena kae because na le siko o kena kae Twaka. so jole Motho wa ka. jole O ile reng go gone ba loyal ho nna. na ka ba loyal Ke motho wa ka. okay sheba praka before tla go le ne re ngwaletse ke my sister mo na ke nna Richie from Origination TV so my sister o re ngwaletse o re wena ko wena baby daddy ya ngwana gae o tseba tabe Ke nna ngwana mo. Baby. Ke tlo explain. No, explain fast ke batla solution na ka mo hey ne ulisiko are mo fa chance Ke motho ile reng sa le ka ba busy le. ona no ya ko O bona ntse di ntse jwalo. wena wa sa arabe di phone tsa Wa wa sa arabe di call tsa ya praka ke batla o re botse gore tlantle hiralang mo ke baby mama kere I confirm to lori ke baby mama. I confirm di jang I confirm di jang Para ka motho ke jotse le yena. Ne ke na le yena for the past 5 years. Okay. Ko 5 years ngeo re ntse ngwana. Nkare ngwana re no na le 2 years no akere. eh O ile reng a ke sure le re kwa. why how sure Wa tseba braka it's like wa tseba le yena ke motho le Ke re mo tseba eng? dasi o mokasi. Ke a spa okay. ne ke a panda ke tlhakantsha le isangantsa ka teng. So most of my time a ke yo yi ke ba ke le ga spanning o mephandong ya ke ga mephandong yaka. Yeah. So ha ke vaile majita dula ntjwetsa o tsaba majita no bua mokasi. obvious machita bu so jole wena o tshepa majid Ke a bua ka bua wena. o Ke a bua tshepa ka bua majid wena. a re mfe chance okay Tana sena tebe 5 years like la ntlhakatlhakantsha no. Baby ke tse ke tlo tlhalosetsa. No, ntho e tsala mo So majita ka bu on tshwana. A njwetsa hore no ngwana o dula dutse le branya ne nngwe ya ka da e o baisa. ay one chance je jwal one chance ay Tlhakana jwang? jwang A ke tsebe le nna ke tlhaloganye le hore ba tlhakana. My sister ke nnete eo. ke tsebe ntho ya buang ka yona o reng ona lo ya daddy ke Beno braya. Ka ba ntho nngwe le reng e change story no. Sure. Go reng o dula dutse le ntwane ya di veggie eo. O dimo o dula le ntwane ya di veggie ha ke shebisisa ngwana after ma 2 years wa tseba ngwana a ihlaile a o no bona grand. Ke mo kopile ngwana a hlaile le reng kopomisa go bonkgono ba ka ba mo checkisise ba be sho le re kwaka. Aha. one chance je jwal hey wena thula wena Be. thula wena ne ulisiko thula After year so ke a mo kopa ke reng okay sharp since o hana ka tabe re nkise ngwana bonkgono go at least re etse di DNA test wa hana still so ka support ngwana le reng a o sho le re kwa hao DNA tsa eng after o dula le motho wa bona le ngwana teng a ntsa hlayo tsona le mfano la tsona le nna ngwana so ngwana o na le dijara tse kae ngwana ngwana ona no na le 2 years wa bona le ejo gore le do ya emeng ka teng tlo lu bu a se ngwana ka o a se ngwana ha a tshwanelwe a tshwane le nna ngwana a tshwane le mama hae tswana mama ha ile yona out here o resemble ngwana le yona out here jwang ne ke jwalo le wena mos jwalo o reng hone wena no nchite. hey wena thula no le skalwa my sister ke tse le skalwa wa kenella Tlile ka ndo. Wa o santse tsona le ngwana. Wentse ngwana ke jwala le wena. Re tlola. No tlo ntlhalosetsa ning phethe. ha tsena go le right that's when batla di okay prapet she my sister tletse prapet ne re kopo bo le prapet okay fair ke understand or prapet ke mtsho ga paten re tlile le baby mama ba tlo tseba hore go irala ngwa ida mana sa supporting ngwana ntsola so wena ne re kopa nje o kene ka mo jarteng re fetse le prapet ha ke o never tla bua re ntse re lemo no lisiko my sister ya prapet a tshware mtsho ga
a tshware motho wa gago brapet na ratlela ke batla solution ka mo ha kuno tsamaya before solution ha kuno sabaya ko supportela maveji wena Ko support-ela maveji? ke ngwana hao wa o tsiba reka le wena sapotele maveji o reng hone Braga. jalo batla o reng hone ke DNA test o sa di hana le no o hulitse ka DNA for DNA eng o qala njotsa today motho wa ba o ba mashana DNA for eng DNA for ke gone check le ke ngwana wena o tsebe gore ke ngwana hao ke a- a o tsebe gore ke ngwana hao mara brapet wena le the girl ne le di sha di sha la shapa le tlof ne ke moja vele svar ne ke moja le di sha mara no kiyo o re tshela gore wena ngwana vele wa tsiba gore una le ngwana kere ke a tseba le rona mo and ha itho madaedeng ngwana no support why wena no supporta ngwana go le wena o re ngwana swa gago ngwana ne ke mo supporta because at that time o tshwaretse nna baji okay a njotsa le re ke ngwana jwale ntho e tshantshetse ne kae ke moja vele ke tlo dumela mara ne ke moja ha ke le off spanning sure so most ya nako a ke yo a tsebe le re during that time o ba etsa so wena ka di weekend on tsore he ing family o ntso ya o sefebese my sister Skambotsa, hey! Ko ba jotsa ntho ya hao e thule ko ba jotsa ntho ya hao e thule ko tshwere motho wa gago rena tsa o lwana re defrostane ba fetso na re batho ba street since ke tlile mo brapet ke tlo lukisa wa bona ke tlo lukisa gore lena le be shapo a re tshunele lena re tshunela ngwana tsang ka ngwana le motho o ntseng le wa tseba le re ngwana o tswa ka ya ke wa tseba le ngwana o tswa ka ya ke re ke kopa support ngwana ke kopa support ngwana a ke tlo support next hey wena ska bua ska nhlansa ntho ya hao ya nhlansa yeo brapet omtshware pet omtshware da batho ba bantloela hampatse batho ba baithu ba ntloela hampatse o tshware motho wa gago braka na re batlo tsama setse re tswa madi mo o tshware motho wa gago ko wena o mtsibang motho pet ya tla re fele phetho batla ngkwatisa tla re feletse phetho batla ngkwatisa le motho na re tletse sapota ngwana ke tswa wena o tsona jwa a ke sa batle nix ka wena my sister my sister o tsona jwa ke batlo a ke sa batle nix ka wena sapota ngwana ke tswa wena a nke re wena o nyetse no re ntse re bulela so motho ke girlfriend ya gago or ke eng wa ngwana hae o baby mama le wena baby mama na le maka ke baby mama le sona le bana ba ithuno ke na le ngwana Oi one oh asingwana hey wena ska ikenela Ska mulele. hey wena no lisiko phetho oh o tsebela kae how No, le teng ha ntotela ka mo. ska mulela phete wena o na le bana ba ithu o i1 wa mphila ke na le ona ngwana ngwana i one phetho wa rona na le ngwana i1 and then ngwana o no ntse mo supporta Why na mo supporta? Why support? no mo supporta ngwana gae ngwana o ke qadile mo supporta ke se sholo re ke ngwana Okay. a kere ona no ha se bonala o ka supporta ntho o bona le right one le wena mfethu wena o uri paizisa ke hlofe ke a bona hloyo wa sehlo ya ka eo o lela hlofe ke la bona hloyo ke golo jolo ka e bona le no tlo dumela le ra sehlo a se ngwana ka mthotjo phete wa nhlansa hejwa phete kopana tsamayeng wa nhlansa hejwa A se ngwana. na ke tlile mo ka spana ka tlele o hlala the only way ke tlo Re tla batla mo support solution is ka if I moo. do DNA test. That's the only way ke tlo tla mo support o ke yona ntho Ke yona ntho e tlo o tlang le iemetseng a dumele re So, yena wa sa DNA batle so why wena all along no psycho yena o mmotsa re mfethu solution ke gore re re DNA gore re tsebe gore ngwana kwa ma yena e se motswadi ha se qala ke phika ngwana ntho e tlang go kenelong ya tla mebe umphikela eng ska nna supa motho wa ka lwena hayi wena thula no lisiko hey wena Sfeb my sister yena e se motswadi Bafethu. ntho pele ha qala ke phika ngwana ntho e tla mena ne ke di DNA test a iyo ntho ya hae sure DNA ya eng DNA ya eng DNA approval le ngwana o kwa ha o nrutela DNA ya hao mara yena o a tsho le gore le lena teng ne le shapa tlofu vele lwena wa dumela phet gore gore Jwale ke- if wa tsiba gore ne le shapa tlofu o tsibe gore chances a ngwana kwa ga break no gore manaka Sure. nna ke sa batho senya nako ne ke sa batho senya nako ga ha nkwatisa ke le bona ke le mshimelo mona ke sa le lokisa mathata ka lenyalo ka mona okay kopa lenyalo le feng wena leskalwana kopa ntho le re tlotsi wa no ntho le re tlotsi ba nhlansa bana ba o tsamaya le motho wa gago ne Sure. a nkere o tlile le ene Sure. wena o tlile le di-camera o tlile le di-boyfriend tsa di-camera kere o tlile le a se boyfriend brat a se boyfriend a se boyfriend maro scar boyfriend maro scar boyfriend a se boyfriend na ke spani Oscar boyfriend tlhompile sebaka se a se setelele boyfriend ke neletse ka ntlong ya ka ke dutsile motho wa ka leng di-stepi motho wa feng Sfebe se
kopa no ne o vaya le motho wa hao o le go tla go nna ka di DNA test fa le etse ntho eo a ona ngwana go tla mo support. Okay, sheba ge before via Prapet ke kopa o mo fe chance a tle ka solution since go le yena a re ngoletseng wa bona a re botse gore yena o nagana jwang and then nna ke itse gore ke le thusa jwang. Solution ke DNA. A re mo fe chance ga la my sister o tlo mmotsa gore wena ntse o nagana jwang. A ke batla ntho tse ngata yena ke batla support ngwana a ke batla relationship le yena wena thule fine a ratlela wena man my sister khante ke a ratlela wena ma wa ulwana nthe ya ntina nthe ya hai wa ulwana re satlela wena bua my sister wa ulwana re satlela Lwansa monna ka nje. ai man pheta o tshware motshwaga ya no sa botsa support ngwana a ke batla ntho tse ngata yena a ke sambatla a support ngwana ke tso yena a sa mpatla gore batla maveje kere jwale ke o batla ke fixe le wena Jalo wa bua ka motho ai ntso mmatla ne. Okay, Prophet, sure. Karvala motho hao. Sure. Le tsa di DNA. Sure. Le tswela address ya ka kere. Mara DNA e batla le wena o le teng a kere DNA. Kopa mo le re le phone leng he. ha tshware di phone tsa ka sefebe seo man. Okay, fine. My sister Oskalwana, okay, ke kopa gore ke tla bolela le yena re organize gore DNA re tlo ira jwang neng and then tabe re no ifetsa jwalo cause no ke a utlo re o mongwe re ngwana ka supporta o mongwe re a ngwana ka hlo ke ngwana maveji na ka understand our feature phone go partlelo senyetsana nako ha ke banana le maveji na le teng nako ke spanning o re ke senyana ko ke le spanning pet wena spanning jole spanning sa go senyetsa dilo tsa peta Tsefing spanning sa go senyetsa dilo tsa na ke lwana o ishile hale ntwe ya luna o lwantsha nna no my sister na ke Ka o lwantsha ve kwena tlile le batho ba ba hao ba di camera mo. o re ngwaletse nna ke mo spanning and tshwentse ke tune span gante keng ba fetso gante keng re buile for sponsor how sure respond sponsor how sure from now on kopa ha le sa teka di DNA test le ska khutla hona ha le sa teka taba di DNA test pet no man man kopa ha le sa teka di DNA test le ska khutla hona sure ke go tletsa ke hi it's fine peti ra leboga nna ko re fileng yona preka o bile monna mara go sa shota ganyane gore o be monna o tsebo rona le ngwana ka ile kae he nka buya mo DNA e re kwena hi monna a ke itse ke tlerang mara ntse ke tlo irang e ka sebe mnate because o re shebisetsa kwa SSG ta monna tshwentsa emele taba ya gae mara anyways since ke sa tsebe a se mona ntsheo sefebe sona se itseng se ka fe ke sa go ntse excited a re monna tshwentsa yo fe a re Spanish ke se etsang sebe ke wena se ke se etsang ke sentse ka lebaka la ngwana wa hae le maveji o ke qadile o spana mo ke spanang teng ka lebaka la ngwana hae le maveji o ha qeta tlo njwetsa le re monna santse a etse ntho e etsang I feel se etseng se le se bule mouth hai mo a ke itse Prapet but nna re leboga nako ya gago o ska lebala ke Rich Nation TV if baby mama le wena o tlela ka tsedingwe o ka re ngwalla wa bona o ska tsaba re ngwalla o ska tsaba ke mona motho gore o rata dilo ngwano o rata dilo ke sefebe tseo sefebe dilo Prapet o tlo sokodisa ngwana o rata dilo wena instead of bula mouth tsa mo bata spana re feditse Peti re feditse ka wena my sister re fihlile ko Peti ra bua le yena Peti a ke itse gore o gotsofetse na o gotsofala o batla o tlo ne ke batla solution a ke batle bo DNA a ke batle bo eng ne ke batla gore a support ngwana ke tso yena ha re ye nna tlamele ke etse bo DNA so tshong batla nna le yena re khotlelana a ke re DNA ke yona e tlo irang gore go be le solution motho since a batla a happy family ha re etsa DNA o tlo batla a happy family sefebe se sa ha re se sa kae ai a gona taba sefebe ke sefebe kere nna re batla gore as long as DNA e tlo re ke yena tshwentse a tse responsibility for ngwana or wena o sa mmatla a ke sa batla nix ka mshimano a se monna le wa monna ntwe so o tla ba shapa re fetso shapa DNA yeah o shosho my sister ke tsilo yena o tsilo yena yeah let's just hope gore DNA e tlo va shapu and then dilo di be sharp wa bona bafethu anibonile bafethu ngivelile makasana samthola uPheti mara uPheti indaba yakhe akayivumi bafethu akayivumi uPheti indaba yakhe akavumi ukuthi fele huye yabona manje bafethu angazi bafethu
let's just hope ukuthi masiyosha iDNA izinto ziyova grand ugeli abe grand naye nencosi kuze incosi ibe grand. Ngiyabonga bafethu for isikhathi senu. Danko. Action. Thank you to Origination TV guys. Ka leboha le tlile tla nthusa. Do ka thola thuso ye ne ke batla, but ke o motho a re hehe o batla di DNA, but back then we were fine, everything was fine. So ne ke nahana hore ke etse like batho ba ba aware, those who have like baby daddies or bana leng bana already, or those who are willing to have babies. Before letsa ngwana like tlamele le be sure letsa ngwana le motho e jwang, because ke ba bashimane ba le drama ha ba sa batla go supporta ngwana. And guys, ngwana wa tura a go gona go supporta ngwana ke le wane. So guys, be aware please. Ka kopela like kopaletsa ntho tse right, because batho ba like yo ba pile tsempe ke nao ha ke sebetsi tlamele ke supporta ngwana ke le wane ke wo wa balia ona le girlfriend e nngwe a ke tsebe ke tse jwang ha ke tsebe honestly. But thank you to Regional TV hore ba khone ho tla ka mona ba mbotsa hore ke khone ho mbona ke ba le yena, maybe nka thola bo ma solution ka le ba. Thank you.